Abolan. Lara ngabai. Hai se ngabai. Mi fala kan ngal vertical men. Quando la con awataka temmere ma tawo de temmere go. Ay kut ko min susuma wona de nungu. Ko min susuma arde ha kama do wona ma do. Ye jutu dum. Ko be jelo woni e der sare de. Aron ko debbo go sikaina an sikaina jomba go a jokkata. Wala nani. Ndaru ni écoute ça yalti ni ka fanna wa heba copine. Paulo ina foti da dari ndani no wawda. Mi jokki ma fi ay tunu su ko mahani ronki alaja be. Hey, rewbe no dudi di kasari wandiam. Tettu bengu goddo an kadi. Bengu goddo asa jombi joni adika sudu do. Goddo go wondo ni jindirde ni e sare do no wawda ni. O yirto jokka bengu ma. Est-ce que dum welete? Quando da ko ngabataka temmere ma ta wadu dum e temmere goddo. Hande da andi ko non ko effort ngo fournisi ha o jombi on debbo mo naadi ka galle makko don. Tawata on mawdo no yangade don hebira dépense karama wadira besoin ji bengu makko din karam o jetta din wadda o jonno ma. Non toi tu n'es pas conscient quoi. Nani ko andi kon fala. Si tawi a andi bo on ko mi woni yobude fala yungana tawtu ngala kayasi peu importe unna lano min dum mi halama jabuda yiduda anyuda afala kaba fala daba mi jokka mun tey pass mi andi ko de te joni hay aysi écoute abolan mi alay ma billahi wallahi aysi mi yaltay do mam wonna ma gonga awa mi gonga ma mar mi fala hara temi honnun tigidde sida fala nano pima din tumudata tetto be ngi yimbe yaw ko woni sakana no da awa yaw Esko mimi yaw gasi ndeweti ko ni yatti tayda fema na mere alla juutiri ma sangala yalla dandu biddo ma juutirde ni ono bawli wa senegalejo ambe nodde tun ko so yettana me mun dari yudi mandi na yette sojo wa awama away da hulbini akam yomata don min beta min la marika ka goddo tawami na ka gore be non walde asa mi halna dun kadi eyo ngaye ni joni ara ko duma nyande du watti do mi wolante ko lagine suudu makko mala barketi ala ni na fi alla ju gonge ko fenande jokkuda binda wallahi tallahi ko fenande no hakkunde Allah andi goto suti o joti dépense nata 8h yalta 8h ana tu wolo 18h ayna ko makki to ala jam ko jam e ko yalta do ko ndu wadi ande ko ndu wadi tipi be mane ko ndu wadi so defa ka yalta do billahi wallahi ko to ngala ga fes konto woni mo yalti tipi be mane he no ada no frère attends ande suye ko to makam afami problème famille na ci turon di da ko ma watonga a wade bala terro c'est le sonko faire écoute-moi s'il te plaît andi ko no ko to wal na dépense ko yonata to gubre di ko yonata e to gugu na mete jidin de bonje te dépense kidin on mo yade ko makiti 8h warti o 18h kan ko na ko makito yi ko fe ande doki so de fata wontare ban la ko to ko ta na wadi dépense de banko ko fe ande doki do billahi wallahi wadi to yi te face kono fe face do problème rebe na yarundi to angor kon ida mari hakki burbe rebe si problème adi kande suduga na ya tewtobe sa tewti be nyen dogo piro ni kam mun do ko problème mari e ngam susta wolde hakkunde ngi alla be ngwa siate 6h yago market ani ko le mbarta 18h si mi hali o ina kanko la ngandi market no wayno min la andi market no wayno kanko ya
mo bul andu mais asa nyen do ko problème nini lan jindule ko lan mi anda ko men ben nan fokk no jibi nyen do ko problème mabbe pigidi ko am wadi doy saron tigi bi jappu ni ngala may ala yamtal ni den do mi anda ko to woni akko ni ngala ini ani na ko sabu no no weli la saka ko mi kunda mo sana lan ko Kita wadara ni kong kayo mo daw ko ko ilaw ba gondi la ile madana ni mi da ko solution fi ya ne kam vandar go ko mi da ba ko mo na ko son kongo mo aya to ta cheuti ke betu foi ma ko